bathiwa sama-floods victims, but all of a sudden sebesitshela ukuthi abantu abahola ngaphezulu kwa-3.5 abaphume banikwe iy'ncwadi and stuff. Right now iy'ngane zesiy'xoshiwe ey'koleni. Bathi azenze njani iy'ngane? Bathi sihlukumezekile but uhulumeni usilahlile, usilaxazile. Uyabona impilo esiyiphilayo kuyona impilo le siphila lapha, sihlala ehostela ney'ngane. Kanjani bafethu? Mesithi siyamasha sithenjiswa ukubulawa. Mesithi siyamasha sikhonjwa ngebhamu. Kanjani mfethu singaphethe ngisho mese? Angeke bafethu sihlukumezekile eSouth Africa. Sibulawa yibona bafethu la besazi ukuthi sina bafowethu. Kanjani? Mfethu asikho right bhuti, sikho.